Very good morning, Babu. Happy New Year, Michael! Happy New Year to you. Bab, even a pauta, Ay? Pauta. Mami, pauta tajiko. Bab, niyan Ravinaka. It's another New Year. It's another New Year, another new day, Michael. Tukunan doon kasi nano biyaw. Sa sengin doon na kabo. Wala nga na figures a change from 2018 to 2019. Na? Kakede sa kamakawa tulang ni. Elelele, vinavalevu. Acha Michael, koko bakarambuka, sini bakarambuka, singataba na New Year's Eve. New Year's Eve on Monday. Koko tukone bia me wawa ike ko lakita ke maina market me wawa ko step le lotu ko re. Ako usagiri Maria sa anza na polisata Michael sa pare chiko balisili. Acha binaka bakalevu ko le sili ko le masu ko ko balatu ko le masu lagi ko yauna. Acha Michael ko bat ne vinavale ngona embaki bau ko sabe wista ka kene na tamata na levni banua na happy merry new year. Okay, kung sabi tarong amigo doon ka, Babu, what is your New Year resolution? Michael, New Year's resolution is make more money for the business, right? Make more money. Me volitaka me quality, but kana quantity vegetable and fruit. Kaya yung talaga na New Year resolution ay baking ko to work hard and save a lot of money. Pinakapakaliv, Michael, pinapaliv. Sin kilaso na Gujarati, chukoy tayo libo talaga. Pinapaliv. Pinapaliv. Michael, ito pa na matanggali. Kung sa rita, chiko, sala ko may matanggalay. Yeah. Kung sa rita, chiko, nagunsala sa lala, chiko. Kosa rita chiko na tamata laylay sa nanu masaranga ko ndo na public holiday ni kwa. Sangay today Babu is a normal working day. Sa watch na New Year's Eve. Adabang ko na malumo nito mbutalenga na kire kaukawa. Adabang na kire baling ko. Sangay ang ko na Nandraki. Na tao ni uda patike Nandraki susua kento sa bakila chiko last few days sa malumo baka malua. And it's moving far away from Fiji now. Sa toso pa kaya may Fiji. Binaka. Me va ngaya na Michael me kunin lagu may biti. Binaka balib. Acha Michael na korbuli ko sa reda jiko. Ina na gone buli ya. Iya. Sa bakaraw buli lista le buli na. Na buli na mbakingo Babu na buli mandali wir nanga sini buli. Korto na liu nanga sini buli korni buli. Set up the school, set up the classroom. Na times are ready. On the 14th of January, sanangay start na buli. So you, Michael, is saying ina na gone buli, ina na va buli di ina rangkas ni buli? Nay. Oh, what's that? Korto nangkas ni buli. Korto me lako na korni buli. Balata sambalabu na sereke. Acha. Me set up vinaka na korni buli, na office, na classroom, na textbooks. Kede na kanibuli me sa setu. Sangay lako ni nangoni buli. Balata nangoni buli lako nga ni 14. Sa start saranga na buli. Sengatala ni Bawelwele. Time yada ni korni buli on the 14th of January school start. Sengatal nila ko wango le relax to na classroom wango. So wawili bola na senga. Lebu na embaki sa uchi Babu sa tikibu batanga ngasini buli kenong ni buli. So you see on the first few days of school, sambera ready chiko na teacher, sambera ready na korni buli. So the Ministry of Education sa bisa utaka bagalelay. First the teacher goes to school. Sa prepare ta kana kakete balata ng ngoni buli. 14th of January sangay lakwan ni ngoni buli. Ira nagas ni buli la rako ira ni ready principal na. Principal check ta kana lingana na baba ni bukan nagas ni buli. Na sandal dara chiko da kochi sa uluna sa kochi. Na uniform dara sa ko mugu bakalay na. O tingala ko man ngoni buli roto same to batastal roto sa ko ngoni buli. Binabale nagas ni buli sa barab chiko me sa lista kay buli stali buli. Yambaki po sa tek bungo. Sinna na kaya Bisao. Right bad gini. Bisao wala na figure na 2018 to 2019. Tuko na ako ng gasya na kakeve kamakao chikala iye. Bisao wala na figure na 2018 to 2019. Right bad. Binabali may kilingo ndo na ndo na ngonilewa. Iya.
Koi bakalis may Australia may buli tu ibiti. Sin kilabali po na po sabay biti na. Yeah. Sina so nangunan to baya na. Okay, lewangan ni Vici. Lewan telebu her ni tokoro ya. Oh, ngela koi Australia may buli. Wala ko may buli ke. Ngayon doon na siya nga kana vetarongi korbulio sina vetarongi wangor to na nga sinibuli. Okay, children. Irana ngoni buli kendo so na chiko na ngonongo na parent teacher helpers Michael. Yeah. Kila irana dapat na parents dapat na tumbu rumay babu ke irto na gas ni buli so na ngona korbuli. Yeah. Ya na lawa po sa chiko Ministry of Education and Primary Industries. Na red bad gini. Yeah. Ay wow. Gongay bango na kasi ni buli kereo kesa kasi sarang ko na leon ko kesa kikora ni may kirebe no muta may buki kito na kasi ni buli balata na sports day sa na kasi berko say yo nungu ta sara nila kumay o binaka kesa chika buki sarabi o mere iko no mutna sinumuta balita na kakana sa nadaka na balita na refreshment o sinibero mere yo sera iko go serolok masih sumay sarang Australia ko may gubuli sero iko numunta tu nunggu ta bo sin rani may buke balata na ticketing raman matanggali kabaya sin bero ser nunggu ta ko sanggesa ay gesa sen ko betu ko nangasi unan rasin rani lag man ko nunggu ta sanggesa binabali gunti man na irang ngone buli gunti man na irang sa chukoy balengo na ren ban gunti man na pon na bidaka na bukunin total na singin ni taka na babu da meme na makay na singin ni mataka Vito Koni K Vodafone. The future is exciting. Ready?